I posebno došli u jednu epizodicu. Uglavnom, šta je bitno u epizodi, to je samo da nešto pokažem što sam krenuo ponovo sa Arsenalom. Evo, ne, prijateljske utakmice ne moram ni gledati. Uglavnom, ovako, dobili 0-0 smo igrali sa Everton kao prvi meč Premier lige i izgubili 1-0 od Tottenhama, onda dobili Sunderland, dobili Crystal Palace, dobili Chelsea, dobili Lazio. Ali, sad ću igrati samo jednu utakmicu, epizod bit će jako kratka, ali dobro. Jednu utakmicu, uglavnom ću skenirati malo sve i ovo, ne, dve evo utakmice. A mi je prvo da se bacimo na posao, pa sve to. I da, Debussy je otišao na njegovo mjesto kao i u stvarnosti što je Bellerin. Sam se, ok. Također stigla i Sevilla ponuda od 14 miliona za Gipsa, ali nisam prosto želeo da rasprodam više ekipu te bekove, ali uglavnom što je bitno, Tielemans je doveden, on ima 87 ovdje ocenu i 17 godina što je savršeno. Uglavnom što se tiče ove utakmice ništa zanimljivo ne dešava, osim što smo dosta bolji. Ok, Žiru, Ozil, Žiru, ništa. Ajmo. Ajmo. Ne znam zašto se deremo ovoliko. Ajmo. 0-0 i dalje. Šlup. Tu igra onaj... Ok, sad da ispratimo ovu takmicu, samo... nije bitno, akciju. Mislio sam da ima Mahrez igra u prvom timu, nemam pojma. Okazaki je naravno prvi napadač. Tu je ovaj... nemam pojma ko je to. Ovaj Wardy, kako se zove. Remizirali smo što baš i nije dobro za Arsenal. Očekivala se pobjeda sigurno. Koscielny je napredovao na 93 ocenu. Ok, idemo sada samo brzo na utakmicu. Epizoda neće biti baš duga, odmah ćemo ući da skeniramo sve što se dešavalo, ali samo ćemo jednu, onako pokazat ću malo ligu, zonu ispadanja prvih 5 i našu poziciju ako smo u prvi 5. Vjerovatno će posle ove utakmice doći još dreb za kup, kako ja barem mislim. Ali, ok. Cazorla ovdje faulira. Hajmo. Rotherham United. Da, čuo sam dosta puta za ovaj tim. Najvjerovatnije je... Ne. Mislio sam da Ospina ide, ali setio sam se da Čeh bi mogao isto uskoro baš i da nas mislim, nećemo ga prodat nego kad napusti fudbal. Ne mislim da je on baš prestar, ali ima još on vremena, kažem prosto kad bude završio sa svojom karijerom. Tu je Ospina koji će ga verovatno savršeno mijenjati. Nadam se. Samo se nadam. Ajmo, sad da završimo ovu utakmicu, pa to je to što se tiče epizode. Ok, 3-1, idemo u kupu, polako napredujemo. Super. Ok, završili smo utakmicu u kupu, igrač utakmice je bio Mesut Ozil. Imamo lopticu broj 2, šta smo izvukli, Southampton United, nemam pojem. Da, stigli smo pa do sljedeće epizode već. Ok, prvi je Chelsea, drugi West Ham, treći tim koji ne znam početim imen. Četvrti je Liverpool, peti Manchester City, šesti Manchester United, mi smo 7. Zona ispadanja je Crystal Palace, West Brom,
i Aston Villa, iznad zone ispadanja je Leicester, Sunderland, Newcastle. To je od onako ugroženijih timova, pošto ako Crystal Palace pobedi nekog od njih, evo samo da proverimo. Crystal Palace igra sa ovim drugoplasiranim, okej. Crystal Palace, da, evo ga, taman, ako oba tima izgube u sljedećim utakmicama, i Crystal Palace i Newcastle, kada oni okrše snage, ko pobedi, ako pobedi Crystal Palace, oni bi iznad njih izlazi iz zone ispadanja, a Newcastle ide u nju. Ali sada bi, kad pogledamo statistiku, baš mogli da privedemo epizodu kraju. Diego Costa je strelac lige trenutno, najbolji u ligi, Hazard je drugi i to je uglavnom to. Nemanja Matić je peti sa 3 postignuta gola. A od naših je tu Jack Wilshere i pa to je to. Zatim asistencije, da vidimo. Da kod nas neko ima barem 2, nemam pojma. Igrač utakmice, ovo sigurno imamo, na primjer Jacka, nemam pojma. Žuti kartoni, mislim da mi tu imamo Mertezakera. Da, Mertezaker sa 2 je tu, mislim da je on jedini od naših, da. A sad crveni kartoni, ništa. Izvinite, kinula sam, o moj bože. A sada bi mogli da privedemo ovu epizodu kraju. Vidimo se u sljedećim epizodama.